Bobo na no ye interview bi me na nya dwene ba kokora wanya de on show maturity oye guy bi interview ana guy na say wane agu sini so nya de sini be pie bi Bobo ntimi anka hwe two on the sini mo omo a ope o masem ana mama bra bela samo me nua ba Porsche omo amaka de omo ye baller Agya Koo ye baller Akabenezer ye baller nso so ye baller ntini pona bodam ntunso bodam ni bia na nim nyansa Bobo ntimi ba short skate utimi direct bi di mama ntimi ye baller na wo direct me ayam ye papa mo so ye jimi for sa me nua me busem atin se no mo twa sini bi na o ki kan directors omo nya di Kumawood ni why omo so di wo ye adwuma metimi akase na me na Dr. Like asa Agya Kumawood se asema me be kan on Intro. Se uwo US, UK, ana Canada, na se opese wo sendi ska ema wabusuafo ewo Ghana, UC Lemfi. Ani Lemfi, ewo Lemfi so no, se wo sendi ska ma wabusuafo a secure, ena ye was zero transaction fees. Ani zero transaction fees. Enti fa Lemfi sendi ska ema wabusuafo wo Ghana. Na Lemfi so there, your exchange rate na any the best on the market. Great people, Yamamunyina Kwaba, Eba Poleeno Multimedia. The name still is the Fresh Boy Papa J. We are on site. I ne ye babedi komo. Wa me senior bombo Wayoosi. Ena Asia ne ye babedi ko senior de mishani say na say what you say fan kwa ya stressa free kwan so sa na dey babewura. What you say Oshia anytime bia no o ma ye feel say we are part of him, also you are part of us. Entino ene ye sheba bedi kuma before say ye bedi enkomo no na me guso aye kai say Mr. Lemfi me ka chem say wo Canada wo UK wo USA na o person send this car e dey ba fia Lemfi app na say obi use say won use Lemfi then you are missing something say see I download the app no Play Store na say Apple Store na use Lemfi your first time now you use that Lemfi say send $100 air kwa or the $30 air ka home referral code no so try say obi use Poleeno Poleeno na odi asene Lemfi behwe so asa da show kakra odi account transaction is free yento hwe omo ne kuta best rate on the money transfer market so if you dollar ever see there Lemfi rate no e was so pa betimi da ko mobile money wallet so na say bank account so who send this car now we show love and support to your family and friends. Ladies and gentlemen, yanko na yema senior Bobo Wayoosi Akwaba na yemfa yenkomo no enhye senior Yeah. Akwaba Yeah. Bokopa and so was in a fresh shoe. Senior dey behind the mice Sa ni nyame bo wiase nti bo bibia fefefe to no mo a yeah na so ma my friend nyame abode na oboy na ni aji so so fresh yeah o hairstyle no so dey dem me that's it yeah me koye no holiday Accra yeah oh okay yeah me $2 FFA yeah me $2 oh nice pa oh nice pa what senior ene before I say me baby show now let me show video bi okay na emsre pa old video and I'm so obi posting on TikTok okay and I'm called cross so and I'm save you okay I'll come start I was my posting videos there go pa yeah me ho Master Richard yeah and some this man Beko and Suzy Williams yeah na me share caption no or say hey so Wayoosi starting senior chesa wait and see Suzy Williams husband yes and the video no ko na say Beko ne Master Richard no mo ba wo oh yeah Obepejuma yeah that was way back. Yeah, and that was my only series, TV series. No taxi driver. Da okay. Yeah, that's yeah. Now, my was a caption I know 2002, 2005. Oh, okay. Yeah, because we were school 2002, our College of Arts. Oh, okay. The free hormone. Sabin one and Lord Kenya and Namono. Tenuchi and Sana Jackson. Ever be whom you remember movie industry the month 2005. So that time no now you didn't Suzy Williams. Yeah, yeah, series no. Yeah, you say movie any try my first movie I sana title no there. First movie I'll try cry. Yeah, that's in the Bahamiana. You could try. Nti na me offer any Master Richard. Okay. Ana me offer any Suzy Williams. Nti yeah, that was my first time in acting. Sini na ni sini ni me mukra. Okay. Eti
Master Richard share acting no say o say Jackson sir the series na o twa no ai kaso anko a okay o pese ango twa bibi wa ha na nko de mane wo mo ono so wo de o yoki na say o musa no hwese me metwa de a any problem okay ano kan ya na so me so me hwese sa series ni me pronounce any problem o me ntwa ano o dane concept nse ne me wife ne Susie Williams ano no mo be pe edwuma yi ana ebi twa sa night no wow but sometimes now you look young be as a 15 years boys now you look young pa you know ultimately handle that role no first time I acted with Susie Williams Master Richard but not film no na film no just say on say before so betimi perform oni padomo no aya na easy wow Accra International Conference Center National Theatre Ghana had the baby no ma na me Lord Kenya inchini nti say me ne ne pa mu ya de no na me so and acting no so no ye de be ma me no fast forward na my research area na me tie which is go from Colombia na me de me mark ka na me sin na ko ni well the me who video am say I want for share say check oh yes o hwa so far nyon o mu ache be 20 years na everyone 20 metimenya start from that about to time no ba no metimenya na wi ase de obi a ho a obi a panyin kire what you say it who say ya na order so ti ase na video pia eye ni die ma me because pia na bia mini like mini nkwa me de ma hu na se na o hwe sa time na adwuma no na u say na o pick no edu level bia na unim say e baba be we say abedo masini aba be say no obi eye ne die bi ase so first no so die ka say Wayoosi kotwa sini a utim say yes adwuma serious man akoye no me no me hunu madwe bontem nti mtoto mana mo yi me hunu say sane nyame ne bo wiase kra ne nsatie nyina nya pe no nyame nko botimi ama wiase nyina ye flat hwini so ka hwini so ka bia nso kra na so ne nso da so kra asase ne ka bepo bia nim ono ado so greda e bedua ma so ye flat but bo se bepo kakra sane kakra e bi ho no ma obotwa nsuo bi ho obotietia from ti sa na brabo ne timi hu ne se na me ntwa sini na matimi abetwa no enu ba bi no sini ne beba fom okay eti metoto me niam aye misika semu ene niam ebu ho no ma so de to kom se de bia da chi bi o me mabo ma society no wow and it's true what John also ache nyame adom what John also ache o carry no o beja to say Master Richard waboa pa o si ni twa waboa me papa waboa me because first in the movie utwa I think say di by 2 or 3 weeks asa na pay but series no na following Wednesday no mo be TV so it is series no quite the Cambodia movie na me try no yes it afei me pia bonte no Wayoosi ni fufu wasa ye kori sini o once the first time in Lord Kenya na feel say wakokotwa sini no Master Richard sata Master Richard this William omo nya ni packet wo Ankati sa first wakoshia Jackie Apia and share na Mama Brown mo yes or na from kra na oni sankofo na koye adwuma ti mi pia botin say ya na me nam fom na me je samba ne sa program yes nti na ma no so sini ni sa ba ya na mo sa hu performance no ana quickly AA production okay ebe fam yikutwa matreke wa so edi ko buru ye Susie Williams woni ne ye adwuma kakra no woni ne adwuma ye mu no se na wosi hu no si fa we are very good actress yeah Susie Williams the Sabra no ni nse so yes and se oba anya se bia o mpeni pa o oba no akwa timbe so nsa si no ache Sabra no charisma na ekura no na nya ketwa eti misana ni twa sa movie in fact bi ko fie nyina na me sire o mitirimu sa because ebe ba bo ntire obi aba hu ni pakwa bi na twa sini no tata mo so Master Richard no so nya ketwa ba o nya ketwa sa ayi do ka Master Richard no kura no friends beko o mu nya no mo yakesefo no mu nyina no mo yakesefo beko se let me feel ni pa no vibe bi taxi driver
no wo bi. Yes. No, ni Master Richard. That's a good pa, but also yan say nka wo sinemu gidigidi bia bi. Na ya control no ba no. Obi a kwa share control. Wow. Say senior na wo ka say sini no ho nse but nan say e hu say as sini no asanya back because say mo na mo gurus e wo industry ni mu nyina no mu nyina e hu say mu nyina mo sa mo ye adwuma Kumawood those days mo we Kumawood mo e ka say bia na mo ye adwuma first nya say mu nyina mo Agya Koo ye adwuma wo ye adwuma na Mama Brown and say o the series bia ba amanfo e kopa Emilia Brobe aba Porsche Asari aba bebre say mu nyina mu guso mo ye adwuma nta just adwuma ne say de Kumawood ye ka de senior ababa ka no sawo sana ne hwehwe san say ye ne ye sinitwafo no me kan sinitwamafo no sinitwama no sinitwama twama na say emma no mo sinitwama ye ne wo mu ye ne wo sinitwama na kan say sinitwama Matia say ye ne wo mu as wo say le say man fa Matia say okay sinitwama yes sinitwama o say ye no adwuma no ye wo mu okay enti me say apart from say bia me ne sika be wo adwuma bi mu no physical say me kwakọ ye adwuma bi mu no me ntimi nye oh okay me papa Agya Koo ntimi nye mutimi nye adwuma foforo bi an kasi wow so afraid also kwakọ fa taxi no twi ntimi nye possible okay afraid also ye adwuma otwo ba de bia na ate ho no ma o kan sika ntimi nye sini adwuma no ene adwuma nyame de ma ye kopem say ye ntwa bi de say nyame de yensa egu ye bo so on for ye sangu ye bo any situation bia ye de be adwuma sanse no na ye wo ye na mum do ba so be producer executive producer e business ana obe oh okay nto no ba na nti wa show kakra bi aba obegya wako yeah ti ye say ye wo filmmaker and ye wo businessman yen ye filmmakers no matter how situation muguswa ye be adwuma no eno nti na for now me ko actors and actresses o ma start so a o mo ye bi no sina wa ye adwuma ya che for years na say who say obi aba abonten na o underrate sinitwafo a aya na o sai ni pa no ni mu nyansa no sana me ho no mu so ni mu nyansa ya ntetin e wo fie okay yes sanse se ka so obi a star e dey ntin e dey star to ye so o piece a obi ehu no e dey sana jo ensuma apie no ba bia onam bia bo hu nsuma sana nyankopon ayeye tene se edom ani sanjo so ntakrate no so bi pie krom na ne cheshe na yaye ntakra obi ehu no be hwe no yes true what I say eti o sai ni pa no o maame o papa o nuamu nyina hu sai ni pa nko na o mo bo mo sema no na wunim nyese bia wunim o wunim o bia wo mfira na another country na ga si bia machine ni pass message na say me kan wanse munim no wunim no na ofa kwan bi so enya ne kasati a wunim nyansa wow yes ma me fa konya we so na no bobo blogger me a me ba bobo onya blogger bobo nya blogger director director okay na no ye interview bi me na nya dwene ba kokora wa nya de bobo won show maturity wan show say adwuma na owo mu no all respect the maye ada wa oye den oye guy bi interview guy do come nim ne din san say me hu sini bia wo 20 no me akwa me bu say kra na so twase ba me nim ne da ana guy na say ono no wane agu sini so nya de sini be pie biem wane agu sini so wow anya de sini be pie biem bobo ntimi anka hwe oh okay 2 ni nyina so no o direct o a wane agu sini so o so wane agu sini so wankasa okay 2 o say on the sini mu no omo a ope o masem Nana Mama Brown I think say Bella Samoana remember Porsche oh okay obia one choice guy na kasa oh okay obia one choice o wiase yeah what you say because bia me kra me makra ni bia no I'm feel yeah but bia me nemu bi be film sa na tie I want ma kan de o ye baller o kan say ono ni favorite Nana Mama Brown Bella Samoana Porsche Asari no yes and o kan o ma kan ya ni an kan de ye baller wow I say Agya Koo ye baller
Akabenezer aye baller. Also so your baller. Me so me baller. Oh, really? Akwase ntwese o ma Canada. Na say papa Kumasi mo Agya Koo mo kika won panifo nya obi aye baller. Now as a blogger and as a director, I would trust ni. Seni pano se sabio tafrati woni mu nyansa kra na oka. You have to direct him. Okay, think out. Because panifo say ni wo twasa na onim se na chiachia. Yeah. Ntini pano bodam ntunso bodam ni bia na. So once anka me say me ko hye baby na obi kasetia bloggers a na se enkoyi a wo ni pa na se me yeah. Na wo ja no na keka. Ensam basa na roya ano mbusa madwe nchafo na meka ma se bobo no kwa de manfa ma hokra afre na ze unye guy na afre me guy na o kan sa no o kan papa ko be from apo achewo afre me se o se me a waye bone pa na me se ho nie obo oni dia na me se wo ne ho na so me na mkoye ho na mka take on oh okay ana wasan ko frɛ adu pepra e de ma chewo pa kwa kusi adu pepra so wanka say what you say maybe the men just say as a director bobo minimum wo hia me friend papa obi a obehia ne sini mu bia onu bia wo dia wo ho ma no koto na wo so ni panimu ye fe yeah na se ni nyina na se wuro do rather sem say no kwaso papa ni yen a wo ni ye adwuma wo respect me yesu ebu a ana ni pani kasa no prompt no say master enkasa okay that's all because of the open content in no bobo no wa jama video no da ho sa meanwhile video no say wo nyo yes mu translate wo edit yansa na ode ba yeah kombetimi aye ho adwuma ansa na aba ayam ya papa and make say I don't know why wo dey say interview e bi NDC na people wo ayi so no wo dey depend bi eto do ti so do timi ma na twe ansa say twe oh when they see that yeah adan timi nua bobo nti woni mu ana bobo director nti woni mu sa de no wo o se e ba sa se amanfo kasa fasini ho kasatia actor no kasatia nyonko actor oba ne bema na omu didi omu ho atama don't you think say e ba sa na e de nungwase na ba so we ya no wo kaso twasini ya o kan sa asemu ya kwa menim de obi hu na oba fa yen Areba kwa sini ane ha me ne say ebano sorry to use this word mo di sini mudi twi eye sini no ase obi ka mo asem a onhye da nsuro me hu se obi betimi aka kasetia John Dumelo Van Vika na dia boare na Jackie Apia but ebabo mo side na I don't know how omusi ehu mo sifa ana make us ye ne am ya ho kwan sa mo ana mai yes sina o chemi say ebi ni dia sa guy ne director bobo ye no senka bobo ehu no na ana o kan sa se na o prompt to say masa enka sa se mu you word for fra anko ba sam you say kwa bontini o nti obi hu ye a say no bobu ye samu na mo ye baller obo hu ye baller how can you say we are nobody ye baller and in front of you who sinini bia o friend papa sinini bia bobo hu no bia o friend papa nti papa ye baller eduma no so agigija ye no mo so na mo kuta na be say be at this time bobo mitimi ba mo me trust short skate ultimate direct me di mama yeah intimi ye baller na wo direct me no wow things are some asho pass I am ye papa na e ba sa no guy no frɛ no do ye interview no so friend ka say o ye sorry say bia ono dey so onu ohun so I am from so well nonsense o frɛ me for interview but I think say na is we number but na me hwɛ copy me say me call Royal TV a o mo call ball we ni kyerɛ me wow what you say menim say wo wadwai e bia other colleagues no so bi o mbetimi me dey meka me nti meka say me fa sam ni say me okay me note na me mpesa me kasa hu bi ma wo ye made a me nkasa hu me mo so sase me so biem but the moment me kan na free me mu me hu a me no ye one na ye ko okay dem mo meka na fu so wo be ya offended da me nwene wo hu biem what you say it me na sam ha me a meka aye busa Poleeno yeah Poleeno ma foku no beblebe yeah ma Poleeno yeah amani wo hu no me saro no yeah but nipa do yeah ofuma na hu so afuma no wa hyehye ne ama ye na wagina ye what you say yeah
Yeah. At times, I na you how e be protect your celebs. Senior mo what you onye ni Me dem ka say enhwe content ni pa dem say e be bad nti e be sell na. Yeah. That be also protect yen. Yes. Also protect yen bi. Because mo na ye ho asembone ko no. Na ye ho funa manfo. Yes. The okay me ntwa wa no. The last time me Fifi Gabi din komo. No can say ne okay ya. Say opportunity ni ba no obi akotena baabi no kase ni ho adwuma tantan director we wonya de o say enam so ma na adwuma kra ye de adwuma bi if outside air ba ba be comment bi a obi kotena radio so koye enti nipa ne te ye no o hamfa adwuma na ama no na no ai me nua me busam I think say no mu twese ni bi na o kan directors a wonya de Kumawood. Wow. Meanwhile almost the way adwuma o Bobo Jackson Kebentum din. Jackson ya de. Oh yes. About Frank Fifi Gamidi, and a country called Ghana. Oh, I was maybe a animal platform, international platform. Yes, yeah. And I maybe some Ghana, yes, oh, yes. What's not baby no board? I saw more just in Odina or no movies and a director. We were born goes in that's wow. No acting on also why are they? Just a man I make an Poleeno. At times you know munina na eko eneba what you say why unyu baby as a director sia na kra come page munina ba bedu say so what you say it is a director so ka so mu enso stane against artists na ujin say beboa emoa oh ye person ko munina ba e be share adwuma no say vibrant na go ye bet as you say no blames no ya do so we nya de ma men ka se mi tro Director Jackson de me buy. And now I come to buy near say, you know me na abako. Okay. Nti the koba say I was say yeah creative baby. Say the beya on say omo mu gina camera na ti no aya na mo ko interview mu nten ni musa. Ti yen creative baby mfa story bi honanka. Yen fa ni picture. Amra. If you are so would the assembly create dear go no and shady as some cron? It's in by yeah, senior. And you critic sort of cocas. Oh, senior yet no costume of the man. I quite someone had them, mobile someone to 20 cents, you know. A shower nice, oh, no, okay, and I, Jackson, so it can be before now. The more we throw a year graphic will be at the my. Okay. Who's a fish house or in a some kind? Jackson, when you may be. Mana mo kreti ye. Ye kreti ye. Na Jackson Kebentum ya we. Oh yes, o ya we wo hobi e wa kra, nya se kuma se na ye ade no, ye nyina kwa kra. Anya se ne buafu nzo, e de sa pa ya nya dwuma biem. E de bisi. Ana de ne ha no ho. Ade mo ya matena se plan na. Bibia ha no natural wise rom. Obi asom. Obi asom se senior. Sa aye ho. Eni nti so won fam twase ni ampa ye ne won fam twase ni bi. Enso ye se ye ni nkomo. Oh, you be your friend, why you didn't come on, but and so on found Yajuma. Yes. Oh, university. Madame for me, I know was it. Oh, your university come what be a laptop say on the repair my science student. Yeah. See, I come to buy my corner about America, my corner. Hey, why you America now ko ba se nsuo no. O bi America de me kokora na me go wa me po. Wow. Me no kan ko 3 months ko wo ho no. Oh. Also wo ko America ba me na ni aje ono de okodo ko wo ha. Onya kwantu ko America ko. 3 months. Nipa no. Me say ti wo de bibi ko edi agora. Na wo hwe ni. Jackson me ni boni bi ni ntem. Me ofra me wo nyam ha se na me ne ko. Also fu ono me ni interest ni bi. Sasam na ekusi wa akra. What you say? Nti wo kan sama kire obi a. Yeah. No why careful. Bible say katrema de yanu no. Eno na ehye, eno na ehye do me ye. Eti wo kan asam ya fa oni artist mu a. Na what wo. Senior enye because of say man cheche bo ho. No san ka mo cheche bo ho because e den pa say up to date minim ye enye go bia be di matem.
no say kamo ye bi mo cheche mo mo set so a before ye kura me se me ba na miss course 5 na wo so a be free ni nyina na say me install na ma ko me free bia na ande nim so me free bia WhatsApp nya reply for be message bia me reply copy me say bia me hu say o kasa asese bi o nyansa kakra ni me jai because me hu say se kamo cheche mo ho a obi anka ni pepe no oba na ka na condition usim o time so ya wonsi usi ya oba ye de wo ye na okọ oba set so a oti ba bi na wo ye hu say edu so akotwa wo de ende nipa bebu o ayemfo ba o ayo akosia juice akosia ayemfo me ko fi ayemfo pa wow me ni ba bia me free ti se na nyame ehra me a men ka se me da apim so na mom men nsre na madi di enze se me hu no bi a wonu me level a menya na tantan de ebia minim de woni mu ana minim de ode ba the first time I'm go America man who are America no drive over chama say una hu na bia ofro wa bodi na okay ono so de ko abuti first atia say nti ezi hu anu makura me ntu na bo ebia no ofi dudu enipa na oye nka aka no ebi ompese ye de ensa batena so ntini wa sha atade bia batini botom ana no wolf unim it do share na appearance na odia president no why a big mistake ebi kwa no ko hen antade no but na wo say kakra wo no na say o yim before what you say ti yania it is senior obi kasetia sinijuma because the last time na me ne akobeto di nkomo na o kase sini na aboa no okotena America o me so wabade atra ha ye benye pepe djuma ma o ye be esi ama o Belgium ukrankrata o Belgium akobeto ukra Belgium o Belgium ni what you say so jan nkrata to ma na yire no te Ghana no and then the mates anaso mo no mutu kwan ko Belgium ni wan no and opa opa for mu tutu okay so emu 20 hey ya chama na de manya ba bia maduro de dia me wo nyina yesini ba bia me wuro ye bia do ma me bia yesini akwantum nyina yesini yeah nti nyesini a ai chama untu huma mai senye sini huma mai huma mai senior mama ya ne senior bobo Wayoosi ena egu so a ye di enkomende senior mu nkomo na ye di ensem ne be free ha baba ne nyina it's all about the movie industry senior se utwa sini yemfa se unya asem ana ebia uni obi anya issue ewo industry ni mu a kwa me na mo fa so a mo solve mo mpanyimfo bi a asem ba o mutimi to nsafro se senior bobo ana se wayo pacho o case we bra oni asomesi asembra ya pese yesiesie ebitimi sisa otimi ebitimi si na say me one director bi enya problem kakra e bo Akabenezer man ona sisi entem o colleague actor Dr. Like ni sisi muntem yes oni director bi nya issue director bi no oh Kumasi ya for Kumasi ya what you say akwasi entry and the sisi ase wono me ne problem bi abi me ne me papa Agya Koo tu kwano ye konya issue kakra wa America Jack Mr. Miracle ni sisi entem oh okay what you say bibi so timi si na papa Agya Koo won so sisi entem and this akwai say aye individual ayo say like dia o kaso sisi muntem Agya Koo dia o sisi muntem Miracle dia sisi muntem but eba no mpanyifo mo dada mo ano bia Actors Guild president e bia Film Association 5 pack 4 incident bisisa na munni mpanyifo a because the last time enkase ko boy ye fitu obodom ho ba aseme music a ekobie ekohia brekumfo ene chobodom tena ase yes anhye no e ma asomdwe ba but ye fan say sinimu ensamba ye hu mpanyifo bisa sinimu no nsam ne bara nya kase se ye fitu obodom de no aja se aye nsamba ani po ba ku yenu betimi atranso aka ne mom ne akoba se e bia one artist bi akotena TV so di bia omampani ni minister bi atam dia the whole board bebem but on say dia na akoye ye ni aye ho
What you say? On say if you trouble them, they ho. Yeah, Kronina. Kronina. They know the outside company for a baby. Ba ko bi ti say yenhwe enua Kodwo Nkansa die. I say you who support bia from Actors Guild. You who support bia from Five Park. I say ono one who so all fighting ne kon but or the kuom and as or the industry. They tell say minim say bia ofre wo mu no wo ye nkukom dia. Menti mi chenti yes ono mo ba bontene. E beka so minya asem kwaro bia me to me nsa frɛ asemesi ana ozo binti because ekuo no so hwe say wo na asem na to no wo beba e bia na wo hia wo mu. Oh, okay. What you say? E bia na wo hia wo mu e wo. E bia wo beba na wo dia betu wo ni na so bo so obi. Wo dia betu wo na afiri say wo mu ekitai bia wo mu di wachi. Ti bia sa de no so ama. Cause ye hu bi na nsen kwakuma no ni telemo we beka na we beka kana we expecting say bia Actors Guild bebe. But for now they say ye ni an hwe hu. Mo na mo hwe mo ho. Ah ye ni an hwe. Ba wo join Actors Guild already. Actors Guild. Uko meeting. Buko meeting ache me fancy. Buko meeting ache pa me kai yi akura buko meeting ache pa. Mo president so that man no. Your chairman Bella Samoa. Ashanti. Say must have to aba man for Asog. Yes. Or that's why Actors Guild president then they mean say mean me sure so that's why because they are platform. The last time me check here some official or some on an national president. But Ashanti we are not bill and a chairman wa. Oh, okay. Yeah. Okay. Because as I make obi na busa me sa asem we. Yeah. Say munya issues a anam penifo no ba mu be gire mu mamu. Asem hu se mo na mo kunta men nei. On say first na your censorship board wo no. Okay. Sini be ba o mu hwem ni ade no. Yeah. Sa bro na ye itimi essential obi. Ai asem se o mutimi feni pa no. Twena so ni ade be for now no. And it's hard board na way. Sini na kura pese kwa na we na for board. Enti no obia ede no. Oh, okay. Obia ede no. Nti ba sa na sani ma no na eba. Nti na say obia ye de ope no. Because say sini no artist na twa na de. Five Park bia man date bi on fanya ni bibia. Sini no obi wo no ho wo mu. Obi kan say wo mu no ka say koye ni ye na da say Fabra sana ya ma date release. Ene utwa ya. But na won say nka yenya bibi say the first na nkete na obia so director. Ofani pa miensa gina bia no twa skit bia no post also director. Into obegina also camera see so a me director so mesi na okeka nsem edi good industry ni won fi ntisika some structures na wodo mo a. Ena na me kan say omo ba mu no na dodo na anya filmmakers. Omo ye businessmen. Na ko den ntina omo ba ye. Kene yes ni ko foma ni na o sanki hu se ni sai wo ho. Yeah. Ke ye frame meeting bi ase ade no ko fom. Kwanse de bitimi e be faso a. E bitimi asan ba back. But min kai meeting dodo akoso sa. Wow. Yeah. Wow. E ha adwene sa akoso. Ha adwene pa. Sanse tamana sini wo ne nipa dodo na ye sini adwuma pa. Ene wo hu adanfo bi na wo fi kwasa se na wo twa sini. Wow. And so nanka sini nda so wa ka woni mi sai nipa no up to now. Structures and guys senior was nka bibia modu say why adwuma na 20 years. Nche ye structures be go kwem. Ka mo money bre na nka mo ye bibia ebe embody mu a be so mu yi a sa ban kra bi na eba na mo de mo asem ko a mo say your former president JDM John Dramani about the structures be go kwem pa. I'm a creative art. Creative necessity for kwa industry na nka to de nyema be go kwem mu ama ye se de be ya enima mu be ye mre mraba ye adwuma ama wo ye adwuma otum sampa wo bibi tawchi ana wo bibi anu na esiso na say wabada ana wanya ma mo ta abre no na afei na abuo odwan so be pim wi a ko e de ahode foforo eba ko na chi oba o de ahode foforo na eba ebi na yewu John Dramani Mahama wo ye. Okay, it is okay say the okay actors for John Dramani Mahama no. Oh yes. I'm for him. And ntina wo board Nana do bia no. Odo posa. Nana do bia ne on say Mahamadini. Ni dini but Debi. Ana adobia no so edin
Nende waka de baya etie nyum no so ni bebi ya adwena so enyum na hawa obi abetimi dia for senior unhu say politicians omo didi mo adwene wodo mo actors no don't you think say politicians didi mo adwene because e be do time e be to aba na omo ni wo mo ho pa but ye to aba ni wi ye hu structures bia she bia o ma the creative arts industry especially the movie industry nani wo mo ni wo won kwa wo ho me minim say bia obi wo ho nani wo no but o ma out okay say nani wo pa George mo ba wo de ni wo me so de minim say nani wo mo pa tinya say bia o didi ma adwene ho da be make up politicians and kasa NPP NDC senior how almost it treat industry no who say ko yes senior dey politics am to nchen na yen ka fat how almost handle the movie industry creative arts industry no senior NPP ba dey nya gidi wo mu say anka omo bebo azizi theater e dey amaye because na oko national theater say oko premium movie a na form born in na form pra ndi say aban na ya di amaye ana ebia bia 3 yebechemu miensa na bia omo afọ ba ko na wo fotu a kasi ni adwuma na kebekọ so ama amonfo premium movie pa o but ebia course ni ntini pa do so say adwuma no okoboka akotwa adwuma no owi a premier ono na be yi ni posters akọ ni interview bibia premier fo no ba bia yi no theater no wo bia no wo no but ewia ese yen sanche mu mienu munche mu mienu bi akonya bi ko asase ya wo sie so nti se government ni ebi no de ma yenya bo no bo fo mama adwuma no aba mu bo ti o mo bo no mo yese o mbe si ti ase samaye ba minim so mo si bi awie dia okay ye bra o kre gumante anam se idi adwuma no share sa ene minim ba bi ayesi bi so nti o kasa mu didi adwuma ye no kre o mu die pembo tu no mu wi ano madam pe omo dampo so ba na mo de akire as a mo selfishness mo individual interest na ebia ekoma mo individual ebi mo also me for so many years how many times one say me this politics no only this year okay only this year na me MPP ni pa but no be anim me bo nyu tia yero jondo mani Muhammad na eno dia ndisi fo bo mfu wow am ko bo na do bia dia hate ana no bia wonya ho traitor na oh comment fine ko sia kwasi anyom yini a obo no mo atwotwo ni wo watcho onyo mo so chire din a obo atwotwo fa be me ko bo wo se won ti obi a ne de ndisi fo ankasa o e da ho YouTube ni da ho what you say enti esa na be kom wow yani senior Bobo Wayoosi na AD enkomo enche be ne de enkomo no ebewe ne de one or two issues bi ne ewura mu say ye bebiebie ni kakra mo amu nya chance a mo kasati task e wo Ghana no oya mo nya very careful because omo na entertain from day one omo na still na mo gudo soja senior officer wo ye adwuma ye nya obi a wetima be beat say obi say Wayoosi obesan Wayoosi ho na de tie say enipa na obedu atemo social media do hu ano say wa o ono o san ka oh yes omo yes ano hu bia no say wa nti say a lack of knowledge as a hono akoye social media na onya true series e to de tade ba no ono so betwe bibia ate ho aja say ba omo bibidie e kanya nsasem e kan adwempa no obu akro obakro on tro hwe aja say so betwe bibi so obu atwo nya nsasem da to and bible kro aka say nipa nyina kro do wadue aja say nti e den a nya me ba ma ojimi fo kakra a much bad comments and no bo ma obra boko so what you say ene obia ye yodo ma ye do kon be wo ho aba bia o nkamfo no ho na obra ho wow be o ka so no say ejimi for nyame do ma ba so mo support me o mo kra na do ma se jimi be kwa avoid na na go to wow o mo ko so ye jimi for sa a mo ko so me share video no na do bia video okay o se de o ka sa de pato nyum no bi yes nti video no na ma mi hu pa se otonyo na mpa o de pato bi na me nia o wife as me fear the wife say family project family project ampa yeah me share video no na oto no kama oh very good oto no kama pa why secret be na aboa o e wo no yire ntema
motimi maintain mo standard mo lifestyle edi ababesi e ni nyina ye ntiase wow ni nyina ye ntiase woni ne tida won tenase a ntoko beba ntoko anso na di papa mu eba aworuja ye anase mpran jai pranhwe jai ewo ho what you say ewo ho ebitimi atu obi a what you say ebitimi atu obi anti emto wa nkasa oye magic what you say bonsam betimi ewura ba ko mo wiya ba ko oh okay what you say okay bitie sorry ya papa Duncan Williams am say the bushim na awaruja ye wo ho yeah obi aware na oja obi aware na oja but na oye sofo nti ofa ne say oye sofo de ebi ni yiri ja no yeah that's true nti e wo hono mo eto akese eto nketo eto akun otimi to obi a nti emto wa enkasa oye magician okay nyame na aye wadom ne nto na mo manti ase odo ku ye ba mutamu a mutimi tina wo che asa na bibi be si asi ebi atoda sesen awajare ebi atoda oh so mini my be more tax na jaipe oh okay acha se na senti ase na anya adwuma wow oni adepa muti si abonten a wote comments ni bi eba wo hwe comments ni bi comments se bia oni ne na ma abonten ne bia mo na mo bomu no obi timi why wife ni won fe pa o na ekwame no fa so onya no we see comments like that oh nyame wo achede odi ma obi a oh good ni wo fie na obae bi shefie ana one director de ne ba mi fie okay obaya de wo the side hono your side wako ana mene ne didi nkoma na fa na dafo ana nyame de ne cheme wow yes wow and according to no se na ma hia na baby o swakra ma ga just ma me ho ofi me unyina me waro umuni baby ka kire no that no so o se no so okay ama me se me pa bo na bo kwa ma ekuru ho no oh okay me ka be filling station ho no yes yeah oso ho no ba o ne sister bi na ba ho ma me hu me ka just ma me ho ofi unyina me waro ayo ho nti me de me fan say ya chede yeah won say nyame de na chew yeah well because odona no odin nyame yeah me ba fia there are more you know and then how more videos are more you know at times I love it yeah nyame I love it pa nyame ensha ne pa oba de pa me also interview de o ka just papa je me ma interview da question abuzebusa na no odin oh ade pa on say obi a ono odin komo a de wo bia obeka kiro oh okay the later na ba point na ono se wa kan ye kra the interview there oh so papa atiase ibo go ya so yo so begina machi wa the guy no the guy dem matwe na the person the bila se be ba fie me papa je wo o te hono me mad o so yo control for how is it your interview yeah ba me pepena sempa me pepena nyame nsha ne pa very good oh senior ye koi je na obeka kire Ghana for sesi ni no obi offices ni egu bia on kan hu say enguye because obi eye adwuma but just say YouTube na adwuma no more na kakra bi na o TV so a eye sir asema me be kan on Misro okay metimi akase nyame na Dr. Laiki asa Agya Kumawood ya so okay we ma fanya no kwana me ka cho ba se bebre so ye adwuma o ko bebre o ye ntwa so e o le be se waka ba me che se bebre so o ti je o kire mu se me kire mu se tamasi ni ko fom kura no ni pa do se na ye adwuma ko pim se e be hu se Dr. Laiki e acti ni pa do se o betimi a kire me o betimi a kire me ye nwa ko John Kansan ni twetwa your friend say on so twetwa YouTube ni later no the call TV series ba o che de o pagya ma adwuma na ya yes message ko na ne obi ese twa bi e hwan ya kire me Dr. Laiki sadi we na ekunye no obi free say me beja Dr. Laiki me ba yes Dr. Laiki eti ene wo ba yes ye on fan respect man o yes asabi na no nyansa
moving car na ko ne so furu bi ye ko no yes ni de gina ho ni de gina ho okay say beti betu say ntimi ntu senior okay o ka say adwuma we jai kura ampa so ya ye ho I say do ye adwuma furu anko ma fa say oye adwuma onye ni gidigidi me ba na nya so ye say we start adwuma all right oye adwuma na ka me kan ye ko kan ye anko ko tell you ke nya wo sane ye o kan we jai kura o se dire ho ye adwuma Ode say na say o twam ma baba kuma say me say me betwena ba me fie o ko fu ya ko to say no ye me betwena ba me fie o oye adwuma okay akwose antimi nya sini kura me de no antimi nya sini kura je se ne se guni bo so ja sini motimi aye o ja so wo ho ye ba ye ni ye ba oboa duwan gedi bede se dem kache me baja ko kame siu no oh okay on sana samu ye interview man ga say am pass ni de antimi nya sini yes akwose antimi nya ade no se wo udi ne mu a ni je ye din o papa je yeah din pa Poleeno nya chance o call UK waja interview ye oh yeah Nanganya hona duma bafana ho. Ofe ne ma ko kumenta wadu tugu wa. Obaso ode ma na mo kan nyina akire me. Yeah, okay. Ba ku se camera no express wo de si woni se ya. Transparent tu bo na hu oba de se nyina. Senior mo. Oso de bro. Senior ne. Am sa ade na Poleeno. E be hwe ma no ho sa. Am Poleeno. O fa de me, o senior na me. O fa me. Ana fa me. Davi, o mfanya interview. Oh, anga mako say isle go sa ga. O sheni amanko. All right, it's all fun, right? Anytime you be share, cinema boy bia, to say a fan. You didn't come on later. Was not the city kaka at that's other side of the show. Well, what can say me anyway? I think say the work can the Ghana for more ya aware. We are see the I say the basketball and channel. Yeah, for man. Mo fa man do time bia. Your money pa bia basu ni. Who they can fit? Let them work. Let them work. Yeah, your money pa bia basu na ensure more than no muntimi. Ne bebra ye bi. Santo abako Judas mo be ye Agya Koo gusu ye. Oda so ye. Kojo kasa le wen Oda so ye. Edu brebe Dr. Like susu e ba. Oda se de ko kuma no munyina ye adwuma. Manu munyina ho ye adwuma. So edu time bia ye mo nipa bia baso na ye nsure mo de na e mo ma adwuma no entimi enkoso. All right. Aha ene de ye nkomo no nyina e be si ye ne senior bobo Wayoosi e de be share ye di nkomo. Ha aye Poleeno Multimedia me din the fresh boy Papa J password and handle camera direct edit BBA on any producer no so e we kire intimi money di senior password about the secretary. I'm afraid you are beautiful tree. Oh okay. No papa. Me nkan say na wo chire mo. Oshua Poleeno aboa. O say Oshua Poleeno. Okay, me trust you. You fancy ya. Thank you for watching. You better so me was series be my e wo. But that's a one calling fire sim. Learn fire beginning no me kan. O calling fire. Me kan learn fire beginning no. Okay. Tina woni je learn fire o. Manager mo pa. Oh okay. O say na se me nua o to kakra ma me. O fire learn fire. Say boom. Wow. Yes. O ba mobile money as bank account. O the for mobile money. Na ni nyina ye. Ye adwuma pa. Na ko hwe Angisbo TV. Angisbo's Films. It's a series be o me wo mo senior me some kakra. O di me twetwa kakra roommate. Me nemu kakra. Omo do ba bi ma one ne ate ya na. Okay, we man share nya oba. Kama mo san ro no. Esa, adetia senior. Adetia. Minim do betimi aye. It's Angisbo's Films on YouTube. Kona go hwe bi roommate. Me wo bi eja me twetwa kakra pass it through pass about wakapa kakra. You better share you. Bye bye.